Hello guys. Sekarang pula wo joto ai YouTube channel lo phai kam. Ke joto ai YouTube channel no na ye to nei bai ke subscribe ke ku to nai. Tini ai ni bru jati ke tere chin kong bara joto no ai channel lo no joto no phai kam mai yu. Ke now like subscribe ke to nei ron na ye to nei ron no po khakchang mo ni skang thero khakchang mo ko ma sa pim si. Aki betra somui bangi tha ang no bai mali phemi ai YouTube channel lo. Majat mari joni singke no ain last blog open nu mai nai bor satui kaya tha ang mahianai nu so tang ye ai ni YouTube channel lo ang phemi ama tal tham tal bri kaya tha bding ba ye ang no so so the ma tham ye ke ai YouTube channel lo phemi an si ke tinyo ang aska sa buk mam YouTube channel ma phai ke samu slai ya tho pho ang tinyo le YouTube ma phai ak mami no zo to ni phai me ki ai ni pa fan da big surprise abo ke kmain ke boma Gogle Adsense boma Gogle Adsense now nu mai nai boma ai ni YouTube won jinyo mai mo ha bo ke Gogle Adsense ke boni or to kikma just a YouTuber tini YouTube tor kheng nai tini scroll subscriber viewers untung people bo Gogle Adsense ni laye kya buthamia judi se nin viewer je sabu bang tungdi arin phon nu rang khawa pho mai mo lama kri boni khubiyo boketma no joton phaim bi se ang bo ton jorol ang mai ha batra khakchang ain khapha pho no khushi ke ma to an be no joton no khakchang mo kaw ni masa pimsi ke tinyo bon or to sa sanar nai boke Google Adsense bon sio kik ma je ma to 6 digit pin bo ke verification nu YouTube je jon pho YouTube ste phok tor pho nung judi se YouTube ta ha ke bono me ani man pho bet thaki dugu na bon jora su fe ani pho bet thaki dugu ke na ke ang samha dugu ke mu bai ta o bo Google Adsense bo ni or to ke mahi ana YouTube bo nung rang income ki chame ha je nung sok thai mai ke himoni or to si bo ke boke rang me mo pandao kie nung Google nini income ke je nung sok thai ke nung Google YouTube bo income ke la me ha himon se ha boke abon or to si bo Google Adsense ke to le ang pho ang sok thai mi ke mai anai ai thi rang income pai na ke to ai ni bo phai mane rang er ki phai tham mo ya mai anai boke taun jiole nung rang income ke meha nu sau thai me ke himon si judi se bo phai mi pon nu ma hi anai YouTube bot video upload me ya ke tinio jater janai thon nu ke me ya onke be viewers ro scom ke yes anu bo mai fi pon rang income khela me ya abono chung si ani nawo ke tawlang sau thai muru se rang le ain thio phai nai ke bo phoi fi po nu YouTube thungne role na jo ton sinai $100 ke ni rang pending nong toranai mai ane mai me anon toranai $100 se judi ni think ka singke nung mai ane rang ti khu mai ni account chi Google bo YouTube chi yo ani po ta line $100 ke khu ani ben ro jo tono $100 kai an man pando ke ma sa piu ke mai ane angla ai ni zero YouTube samha ang khemo pho ai Nigeria ai jatio ang bikin ang krum en ma YouTube bo income phai pi pho abono sa ai target samha ang taw du ke tumo pho ai Nigeria ang judi sa ai tion raw jo to nang khru ye biskang ang rang mai ke raw tre ano support ke di ai ni bru jatino ang nang khru ya ke raw ai YouTube first ai payment ha phai pho now no am block ke mu nai judi se ain thi rang first payment pai ke beno se ang donate khera nai bo ai nim khaw to an bayan no YouTube channel no support ke kru tundi like subscribe share bo ama ke man no ta paudi ke video phuno ang kam ke no nai tho ki phuno no snai mi mu ya ri phuno no jo to support mu bai ke sula ain thi phon jala ka yer cha morok maro bo tung phim bo naro bo no thang nai kru di
ke share ke kru le di ke chini like subscribe ken male na ti ku no loss bukrui ke now emne no YouTube phone ai tu ji ja sapa makma abu der no nai tu mun slai le no jodi sa ein channel no ein channel ni mungke LBDM Brew official ni angke tinyo nara ore channel ha ne ke nara no support like subscribe bell icon no chinta podi bell icon no khama kase di ke bro no notification no ti ang video upload ke no ti first ein video so an pan daw ke jater jat ang video ku samle no nu mai nai khakchang masu ke matu joton phai bai ang Google Adsense tiniole tinin chile ang sauthai me ke rang income ai ti phai me ha mo no ni support by no ano maya ang khru ye ein video no nai khru ye tenios viewers ro bang ma ke kheti mo e ko khakchang mo ko ma sa pyu ke bang mo single nai yu nai pai ri yu afi diking ni ma pho bang ma no to ke am ba ye no ein video no nai ha sing ke wan su mo bai wan su mo ke no like subscribe fu ki khru di ma sa ke phai rimo tre ein bru jati bai ke tre tenio jang to nai kla pal bra pal mam phajo to no request kem chumole YouTube channel no wan su support di ein bru jatin bo discount ang kaham ki nang khum yan pandawo ke bang bro le personal stro se yusu bang bro le personal se yusu YouTube ke po ein personal ham ane ma abuja ma se chung an po ein bo le jodi si YouTube income pai ke naun khat tie ke nai tundi tawang bo kau saklai mo abo correct nya ke naw ano phai po ein channel no po jizar po ke diga kuri jadi sa ini first payment na ke donate full payment le ang che chu ya no ba utnai abu jama ain kha tu ke first payment second payment pa wono ang je che chu ya no nai nang khru an man pan da sa ini kha phang to mo se YouTube je nai thau thu nai tho tho ang kui sai ma tu ke ain family ba ofung ya je sa ang ai thio lak subscriber ka thang po viewers ka thang po aini mkhaw to mo ke ain bru jati no nang khru an ma se aini mkhaw to an be no copy samdi claim se rangmai pu ang na pu no video bano ye ang nai ain le beno donate khen mo pan daw kise je aini thio rang income phai mo le ang sau thai nai ke abro 100% os 40% ro ang la ru nai 60% le donate khenai abdi kise ainim khaw chung mang ke aim pho ang dugu ki bitom ba 40% le ang jaru ni chung mai mi sing ke isor yo ye 60% le ang beno donate khen ma ain kha phang wa im bru jati ba tinio chaya chu ya tre chin kong bara no nang khron man pan do sa ang chung an ba ye to le ain Google Adsense ain mu ngono payo ke bo Google Adsense to la ang rang income ke me ha mum ba ye no ni support ba se an mi khak cha ba theki discount pa no support ke di ain video no nai khru iton di like subscribe ke ma se no support mum ba ye ke tinio ain video klo man tha khak cha mon ba ye sa video klo ke ma samsi bostu no ain video le paritena joto no sari kam mic thau